haray musidɓe on salminama men landi ke on so tawi jaam ekkiseno mon kala ka toroɗon kalalagal aduna haray ɗo ɓeɗo on gasa on anditiɓe ko ɓeɗo yewtuno ko kamɓe werni men hande hiɗen ɗo ɗo wondi e entraîneur mabɓe on e président mabɓe on haray men salmini on ne wawi andintinde wonɓe e darde ɓen ko onon woni homɓe e kadi ko honto wonɗen ɗo. Waleykum salam, haray ko Diallo Mamadou Wuri e iron jibinande Pita Timmi Madina. Haray ɗo hiɗen e Verona e commune de Herbe e police sportivo ADS Union Best d'Herbe. Ok, haray onon ko honɗum woni rôle mon ka section moɗon Verona ɗo? Haray komi woni entraîneur on ka équipe e vice secrétaire ka association amen. Eyyi haray sango ɗo meɗen andi ko onon woni ka sango ko laamateri haray hiɗo wawi andintinde ɓe anda on ɓen ko honno makete ɗon e kadi haray onon kadi ko min ni on ko onon woni ka laamateri fi andintingol jama on tun haray ko onon woni président o. Assalamu aleykum wa rahmatullahi aray jama on fof salminama aray ko Diallo Souleymane aray ko mi woni représentant association guinéen élite de diaspora et amitié de la Guinée on Verona. Ok, e haray monsieur le président men adora on onon haray men jarni on ko wernuɗo men ɗo kon min yii tigui tigui fof fottiɗo duhiɓe suddiɓe paykoy e mawɓe tigui tigui woni welo welo molanago haray onon ko honɗum wonani on ko honɗum e enseignement heɓuɗon e nder nde ñalade ɗo ko honɗum e sensation e sentiment heɓuɗon e nder nde ñalade ɗo hande? Haray ko welo welo mawgo tigui tigui o wernugol o jama ɗo fof e noddugol jama on noto e ara ɗo tigui tigui on jama on fotta ɗo tawa jama on fof no welti seeda e jaam e hara hay sen heeɓi barmuɓe walla dikkimɓe haray ko wela wela molnago weltano en kadi entraîneur me en ɗum ko Diallo Mamadou Wuri ɗo e équipe makko on fof haray ɓe wakkilike. E haray men arda onon ka hekkiɓe ka sengo ka tappugol mullere ɗo haray onon kadi ko honɗum honno ñallal ngal feƴƴiɗi ko honɗum e enseignement heɓuɗe mum Allah waɗi ko onon nodditi ko onon hekkino yeeso ka sengo ka équipe moɗon on yii kadi sengo no ballon on honno feƴƴiri on noddi section Djibouri koyen fof koye Guinée kon nden andi hakkillaji fof na goto ko honno enseignement wonani on e nder ñalade ɗo? Alhamdoulillahi rabbil alamin haray wawgol noddugol wi équipe 7 équipe tawata équipe no ɗon fof noto haray ɗum ɗon kadi ko welo welo ko alhamdoulillahi Allah waɗi kadi masji ɗin fof fijama e hoore jaam moƴƴere haray ko mas goto min heeɓi toon e waɗaɓe disqualifié ono motif de discipline no inde ɗon par ce que ɓe tarduno argol e kander terrain haari équipe o woni déjà prêt haray ko ɗum men noti e ella komin ɗumani kono haray ko sensibilise gol e hono jama mbay programme ji fof haari circulama kono campagne piji ɗin kanga à 100% on haray no metti heɓude kono haray vraiment ko weltana ko Allah subhanahu wa taala ɗum ko moɓodirta ɓeygeur ɓe ɗo fof ɗe gandi kalli jowa makko ley nangue e tension ji ɗin haray no wodi e ɗumaji ɗin e Allah waɗi guere waɗali haray ko blesse ɓe tun seeɗa ɓay ɗe gandi ballon ɗum noon kadi haray noon kadi ko haray noon kadi koye nder mum woni e haray ko alhamdoulillahi min innayi ha ɗo feƴƴi e jaam alhamdoulillah. Ok e haray si feƴƴi ɗon haray onon sengo organise ɓe ɓen si tawi est ce que o yii ella e nder muɗum ko wawa toon inde janggo goɗɗo goo sino organise ude yo ittu ɗum ɗon ma est ce que no woodi conseil ko jonno toon kala janggo section faalaɗo organise ude ma faalatoɓe tawede e honna e programme o ko ɗum woodi ko ɓeyto toon e hoore ɗon e mana battane ngal ñallal ɗo? haray ɗum ɗon kadi ko yewtitante ɗum ɓay équipe ji ɗi no waɗa surveillance kadi no waɗa halfinaɓe ɓe fika ballon ɓen e fika organisation ɗum ɗon haray min si ñallal ɗo feƴƴi min jooɗoy to min tira leçon e goto kala waɗa rapport e surveillant ɓe ɓen e section ji ɗin kadi min noddo e goto kala min landoɓe kon ɗum e andanda hoorema feƴƴi ga ko honno ko hanali ɓay wano min particulièrement fayda ko ballon mi ɓuuri ɗumanade haray ella on ko mi toon ko équipe waɗa hon disqualifié min on haray ko ka senga ballon mi waɗata rapport on haray kadi chargé ɓe ka l'organisation kamɓe kadi somin jooɗoy ko min fof min waɗa rapport e min dara ellaji ko waɗi toon kon e fi waɗugol e suggéri men to ko no ɓe innirta noon e équipe ilma e ville organise o hittande aray nen e si kadi e si sanga hewti kadi kono men komin organisata haray mi waɗa amélioré. Ok e haray onon sengo présidentiel on ganda hoorema haray hekkiɓe ka sengo présidentiel section ji hedditiɗi ɗin haray ko honɗum e conseil wonandema onon organise ɓe noddudeɓe hande ɓen ko honɗum ɓeydantonɓe ma mi netta so yi ella ko organise ɗon ɓay ko nodditowo faljata
ko fuɗɗiɗo piihu yiyata ka gasa ella e muɗum ko honɗum woodi ko ɓey tan toon kala faaloyteɗo nodditoyde janggo ma kala faaloyteɗo tawede ko noddita ɗo haray komin wawata wajade kala organisé ɓe e kala tawoyteɓe organisation waɗay ɗon haray ko needi e jogodiral e yurmodiral anda fof tigi tigi on ko woni e nodditede ɗo kon ko ɓuuri hewde kon haray ko enen guinéen hay si tawina guinéen haray ko africain hara koyo jogodire jonnidire juuɗe e yurmodire e waɗe wone patience hara goto kala hollay needi e nayo ndaru par ce que ko goreɓe ma organise hunde hara koyo goto kala yo jaɓu wiyede wi mi yeehi o jaɓa haray ko ɗum min wiyata ɗumannotoɓe wo haray min weltanike on ber sa ko jonɗen men ko ber nde ñalan ɗo ko wernuɗon men ɗo ko min yiiɗo mojoɓe buy fottiɗo ɗum ɗon ko sombo moɗon ko saabu Allah e moɗon ko gonga Allah muuyi kono ko ɓay onon kadi on immanike muɗum haray woni onon sengo ɗo ka sengo organisation ka sengo ka ballon haray onon kadi sengo ka organisation woni présidentiel on ha ko woni coordination haray on jarama on jarnama onon e mana battane ɓe golliduɗo woni ko organisation association ji waɗɗin foof haray min weltanike on menen arɓe ɓe wernuɗon men mi tamƴini kadi haray association jeeti ɗin foof weltike tiri leson e muɗum haray on jarama min weltike fotawna haray ko hunde wotere mari ko ɓe ton anditinna wonɓe darde inchallah haray ɗum ɗo ko miija ɗum waɗude continuer e fannen e jama on hino e ndi leydi ɓay haray hitande arore ko Bergamo landi organisation haray ko andintingol jama ɗum wonɓe darde haray goto kala yo waw préparade ɓay ɗo équipe ji boyi guinéen woodi nodduɓe men ɗo falnoɓe tawede hikka ɓay ɓe yi wano publicité modi ari an ɗo on haray publicité mabɓe on waɗu e une semaine e ado fuɗɗade haray wonɓe darde o ɗumaji ɗo haray yoɓe wawi contactude fi wano numéro ji ɗi ɓe yi toon ɗi ma ɓe wonɓe wadde ɗi vidéo ji ɗo fiyoɓe wawa participude a temps hara nasi temps on hewti ɓe wawa noddude hara programme ji ɗin fof yettama haray ko anditingol hitande arore inchallah so tawi ko ɗum Allah hoddiri haray ko Bergamo wonde yewde inchallah haray onon kadi ko min weltaniki on hara no woodi ko ɓeytoɗon ɗon sengo haray ko weltanagol taw koto ariane immorɗo Bologna e saabu ko publicité makko wawi andingol yimɓe ɗo boy menen no wodno wonɓe Verona ɗo ɓe andanɗa hoorema hari men andodira ko saabu ɗum no wawi andindingol haray kadi ko weltanagol tawaɓe ɗo ɓen fof wano Milano Bergamo wano Brescia wano Padova Vicenza wano Treviso wano Bologna wano Firenze e weltano kadi sukaɓe Verona ɓen ilandema e bureau fop e muɗum e sukaɓe ɓen fof ilandema ka organisation fop e sonnaɓen tigui Verona fop e participe ɗo ɓen fof yo Allah hewtinoyɓe e jaam tigui tigui on ɓe tawta e jaam haray jaama on no weltana moƴƴa komi wi mi weltike wo haray hattata haray on jarama haray ɗo wawi en andintinde ko homɓe gagnino final ngal ala fen haray final on ko Milan e Brescia yewno final haray Allah waɗi Brescia gagni cette fois-ci haray kamɓe kadi ɓe ɓooyama timana par ce que kamɓe kadi biɗum ɗo fuɗɗi hiɓe participude hiɓe organise wano hitande feƴƴude e ko kamɓe organise no min yeehi ko maɓɓe min gagni hikka kadi min organise ɓe ari kamen ɓe gagni ke haray inchallah haray ko noon fotiri e par ce que ɓenta kon ko welni fijo bare ko nduya liɓa kono si tawi ko wotoro woni liɓude toon haray kippiron o welata non koɓe Treviso ɓe wonɗon haalande non Treviso men hewtaki ɓe taw par ce que trophée ji ɓurɗi hewde ɗin ko kamɓe gagni kono ko ɗum waɗi ɗuma très anni fa ko kamɓe gagni no feno men gatno organise de Verona ɗo ko Treviso gagni no e hikki ɗon hitande hekkide ɗon ɓeya honno Brescia organise men gagni minen kadi men organise ɓeɗo kadi gagni ke haray inchallah kadi janggo sen yeehoyi Bergamo haray hiɗe yeeli kadi yo goɗɗo ko kadi gagno ko ɗum noon wawata encourage de nokkeji ɗin fof wawgol participe gol kono so tawi ko nokku goɗo woni gagnade ɗe gandi ballon haray découragement no hino e mum kono siɗa tañjini gagnagol haray heɓay kadi courage fiya yo haray ko ɗum men encourage ta jama on haray ko ɗum noon musidɓe yiɓɓe haray nomi makirta noon haray ɗum ɗo ko wonno dental nde ñalande ɗo hande ɗum wonno alatti le 13 ndu lewru ɗo lewru porto woni août feƴƴi ɗo 2023 à Verona ɗo ɓe noddituno jama on musidɓe ɓe nooti bonno dendagal fulɓe guinéen ɓe nooti cenɗe ɗen fof woni noon no ɓe makiri ɗo noon
gañiɓe ɓen haray o yiyay toon vidéo ji ɗin e photo ji ɗen haray ne weltanike on haray mare mandi to ɗon 2024 haray Bergamo kala faalaɓe faltade humpitade ko honno woni feƴƴirde hiɗo wawi noddude min ma sina ɗum mi accay toon numéro ji ɓe wawa toon noddude hara wawa faltodirde e mabɓe haray albarka moɗon min arno ɗo ko ɗum ɗo wonno programme ñalande en hande haray en e sayi kadi nomi yewtirta noon pular ngal ko fina fama famina albarka moɗon en e sayi on jarama